Assalamualaikum lanatillah. Hai meran paseh. Kah na katrilun meran paseh. Lun bang kandung abusi meran paseh. Jadi ku harap sangat bakah. Be coba-coba kah pegah ke adik lun yang kongkon. Be coba-coba kah fitnah keluarga lun. Na kadengo meran paseh. Meran budu antu anu bajing. Bijeh Belanda. Bit anu bajing kah ma ki oi Belanda wai. Ku harap bakah meran. Bekah coba-coba fitnah yang kon-kon ka dolun dan be coba-coba kah puruk keluarga lun. Lun bang kandung abusi urang kasien. Memang kah na gentleman kamurumpok lun. Bekah pegah lun na kula keruko bakah siba puko ma ke anu bajing. Mekah anak kuturi hebui. Memang kah bit anu bajing kah kon bije hurung kah bije binatang kah bije Belanda kah. Hai meran paseh. Meran anu bajing. Mama ke Belanda hang pap ma ke apa? Bansa publon nanggrawa. Apa gagamnya gam je lun kon gam tapi kah kamurumpok lun urang mio kan jentel kah. Beh lun bang kandung abusi lun. Beh napile aku sebut nalun. Zai huri mahana kaduson nalun. Jadi memang kah hai bui ha an agam ka perumpok ro ke ngolun. Memang kahan ka kejejak si ro ke hai bui mata kiro. Kaba panglima kah hai bui ka perumpok ro ngolun. Nah kadengo. Meran mata kiro. Anu bajing mama ke Belanda hai anu bajing. Bangsa publon nanggrawa. Kapega ka dolo itu na ulama to hang itu na yang pama ke. Kena itu na ulama wari nabi. Yang ditenak leji berkata pelika uronyo wahai meran pasai anu bajing mata kiro. Yang ditenak leji ulama waris Jokowi bangsa paju proposal bangsa kirim proposal ba Indonesia. Be salah paham kah hai mata kiro. Memang jih ditenak ulama waris nabi kabrokon kasingan babahai. Ha? Ulama waris nabi yang jatang mayang tenak ai bui mata kiro. Ulama waris Jokowi yang ditenak lagi. Nayakah halang kawan ulama Jokowi? Ha? Meran he pancuri diju. Kecijak merumpok. Nyan bang lun. Lun yang you perut video. Lun yang petanggung jauh. Pun apa kenapa belum krek? Yang kapreh loro tu lam. Yang dolon akan dia ketot kah merana saya. Begot kah hana katuri ya dolon, keluarga lon hana katuri kah. Bah, begot kah merana saya. Baik sampor hut ule lagi kah begah isipak ule keliado ke lita ke nam likot. Hut ule ke isipak ule aku. Video ule ke begot. Hukuman mati hana pupu bah. Kah hurung munafik Yahudi palih kah? Berarti bila ada je kah wajib tapoh? Wajib sama kah Yahudi palih? Awak tipe bangsa Aceh. Pancuri kejoh kah? Pengon ke temcu. Kajak merampok sabah bot. Ngon ku tapi ke temcu. Pakal nak kerja jauh tebah video. Menyokah kon pancuri. Cilam sepot tengah jalan you pegot video. Lam sepot sengaja lon you pegot video. Sengaja lam sepot. Yang atuh rangkang. Atuh rangkang. Bak nuhun. Napa? Kajak. Kabar panglima kayak menumpuk dalam pukul mak ke. Eo inanin bak video leh kayak minta viral hai binatang hai anak bajing ia boh serkah. Napa? Kenapa belum kreh anak bajing punya hana peng ke kirim peng. Kirim lembu kon mak ke kirim tiga kena. Kak jaga nuhun ngon bangke dia punya hana but. Anak bajing ia boh serkah gelap. Emang dusta lam rahim makah, lam rahim king makah kon kabajing kah. Ia boh Yahudi palih. Apakah ya ke tak lagi gelantar bak masjid. Bak gatung itu bayang panai gelantar makah ia boh Yahudi bak tempat ibadah. Ha? Ia boh kafe. Panai gelantar makah perut. Maka kata bar fitnah hati keluarga lun ke anak bajing. Ha? Nak dengar? Nak dengar dakwah Habib Lampithang? Ha?
Panai bijih ke, kah yang bijih hana jelah ke hai boh bui terakah. Kah mata ke kenong poh bak gop. Hana sedar ke apagah habusi urung kenong urung pip darah penan mom bui. Pem Yahudi kah hanu bajung gelah. Kajau lawung miana bah ke, hai boh bui palih. Kapakat pampang 5 kah lawung gede. Napang sagoi lawung. Kau tuskang dia. Yang adul lun. Taboh kakak ke sama kengon ke napa kat coba-coba. Napa le lon kangin ko? Hah? Napa le kangin lon ko? Kaci ganggu kehidupan keluarga lun. Kaci ganggu kehidupan urang lun sayang. Nyokah beh ke hanak bajung ke lah. Nyo busi pegawa nya pele kangin beh. Hah? Nam boleh pukoma ke kaganggu kehidupan adun ke ya. Kaganggu kehidupan urang yang lun sayang. Cim yo nama tulung preh tu baik ang ing baik preh koh takuo. Kap ke takuo mana abisi nyo apa? Ha? Kapagah nangon kino kalau kau teruskan awak perla ino kayu jak merumpok ke no bire aku pah pintu ha. Hana dusta aku kapagah awak. Deuh dengo. Kon pengecut abisi nyo. Agam hai. Ka promosi TikTok. Ia boh palai hike. Meri datang kajak promosi wa urang TikTok. Anyo TikTok Imran Asli. Hai bui duk gelap. Ase serakah peti mangbong ide pak gede warung kopi jak duk je kopi king apa?